TV etie for mo bibia akwa babiem edeba Attention TV. Attention TV there say we inspire you more not just say ne ekoso Ghana has seen tinten so and e bi na Attention TV so atwantwa and then we me ba down. Endra eye ejeko a oyi sini papa otu say Nyankopon acha na chede papa pa dia basase so a sini bia obehu ejeko won bia owura akose den kra obestre no sana ensem edidi akire say yenim kwame owusu ansa Ghana actor fefefe kwame owusu ansa tu say oye bema wo bosi tintin atintin anyonyamfo kwame owusu ansa embre bi ode ne hokoda ye ayalatafa na say Nigeria for acting no enu to wo muku kwame owusu ansa fi ho ya ye hwere eye Ghana Attacks ba akopa no na che say ensem adi akire ejeko se wono so wo sha ase yi movie na ekwa anim na alatafo no pese wo mone ne be ye adwuma no Mr. Ibu a wanya ne ba bi ko no etia ne nan so se hwe wo pe wo kwa pa dia eya alatamem ha sei entu na si wo anyesa dia wo bo be yi wa fre wo talent na okita no fasomo my Ghana na won kwan so ehu ya na che se ejeko pa che se Mr. Ibu na etia ne nan so a eya alatafo sika wo mo de chase no hwehwe ne nyina oja ni nyina ho ema odi ni lem ankasa bre ebia nanka onka atiasefo ho eho na jeko se eye Mr. Ibu may his soul rest in peace na say eye ni kase saso no se eye papa beautiful odi nsem hu kakra e wo industry no ni nyina so odi tudwa me enti ejeko mra as a massa me catch ro mi krum ha entra so be dey obeba me pewasem. Okay. Etina minim nti wo mo ba di sika kura ba se ye Ibu the mouse. wo mo ba di sika kura ba se ye ba be fama kwa obo se makachi atabo aje se me wukuma se omba kuma se am se atakacha nse mo wade mo won kan because na onim se de nkrofo no wo mo ye o mo nema ana ye bodam so asabe ye boni frifie mikro Ghana no se ye o man ti se ha so ye gi saadi ni bi kwame so obedi a dance anase se wo kwa abakose mu a in terms of acting ni enyum tuo nyina alatafo om betu you om betu high life wa and o makwaji aboso se om dia no Kofi Same no eyike nyam eyimu na kwabobobbo no ho ana nei wo mo ahwesu yi a chese abegina nti eno na sese yesu ye die ansa na akopani ho ya tre nti dun som de e kan ye papa mfie nan wa akoto CD o de abafi onya kanea o de na behwe kwa mi untobio ompene na basa raw material na o de adwuma no eno so defeat in the about Omukase, Edru Babia Jako, no about a 10 God. Yes, that's why the hand of God will be. Thank you. The interview was on the Kokuman. Kokuman will be on a kind. Also, yes, I just see you. Yes, I'm more press or more more press or more because they want to associate with a Jaco because of the brand. Because at that time there was nobody, it was a Jaco. And the mountain by year dead. And Tina Fay, we may ye, many time. See, when we did that, Munchaman Kwame, Kwame. Fatima and many so and now many so in fact my break na the attorney say Kwame ayana makoye panyi due mate somente on eni mani bibiri ho ayana me pese me ya nti na ohu so obi attack me amema me ya no da no sana o kasa umwa industry no Kwame sinia na me ye nyina no the time wa yesi ma yetin God make kasa me ye nyina no na etua me 4,000 Ghana cedi 40 million. So oko set bi me think like Satan etua me 4,000 enya from miracle from Sibo na me charge no sini ahwe ni bebrebe odontira na me charge na me charge no ewia na ja onu ade ode bejam kwan na sini ba 7 bi wo ma se 8 bi wo ma me bot waso na me ka chense papa nkran ni ha no na me bread inti sasika ne di manim na me mfa nko se menya car keto be ayede ana ye de course wa me run about safo na ye koto car no 4,000 and 4,500 Ghana cedi design premier bi ana me ye de me wisu no ana one alaji bi madam fo no o de ma me a na metim na Kwame if this are being as you see me here jumaji 100 million 200 million 500 million one and the mommy producer bay me ankasa na me so sikem ubusa NX Ataboaje a industry no bi enim be ka che se fa koma Ataboaje me pese me hunu sika no me wie madwuma masa ma wie fa me sika mam ma twa sini aduru baabi afi mani to da me hunu ade yi
You me receive many say sabi light is in town or shop okay so would like to satam 2k 800 no na enye led one bi ano tin any issue in town or aboso kan makase me kopa high ni bi ato anadi to high what they say me ye ne den okay me dey say me ye medjuma when am call hospital g yes kinkan ne ma me kinkan yes when ni enye hwe okay 96.3 message was mako nam ko 96.3 I think it do ko hom kinkan ne ma me hwe long ayi ni am say masa when no ehunu bibia o because ne ma wa kinkan de na de ene wadwuma wo ye no hwe ni ye say nkan ne no nam si dabi me ko tetai nam ko senate ewo osu me ko no say when no ye ehunu bibia say ene me hwe say betimi aye operation bia nanka yenhwe at the crop pot because they were kinkan we nyina anam ti ase eti saa na awotwe no no om de me shede na awotwe say saa da no na memra se bia ne fie kwame mi si abontin man nante anu ba bia na menya call free ai miracle film so no say ase onya dream bi say me koye mani ase mani o say na mani ase menya problem mani miracle ne ka ta me jo including mercy edu sabra ase me so da ya na wani ada enam se me koyi operation no say bra na ehwe ni yo nipa tu na ka yes na menye brother full work sa ana me ka kire mo say na ekoso enti ebe ya 19 no montete so anase mu beja kra be ye afibi anam se mienu bi because ni nyina nya night day ni nyina wo na wo de ho se chinchina kania na de besi mani a menhwe ma mani say because me dada ma menya de obeto aduane ama me medi ana me including me ankasa kra you'll be forgotten. Eno, ena wase wanye adwuma na jo, wase wanye yi. Na 2 days ya asemo ne 3 days ya asemo na omo kan. Kwame, afi ni etwesi ni ya nkranfo ya hyase awisu 2 cameras, 3 cameras. Ni enso so ye de 1 camera. Enti mia na me bi mu a na omo hyase se, wo mu wisu 2 cameras. Di dana ni na mo kwa. Ukita 1 camera na si ho na twa no twa close up into be oh kwame u be brankasa eno so kase ni bi esi kwa bra ne kon 1 camera oh busa omo eti akire yi ana ye si ye shase ye wisu 2 cameras na 2 cameras no kwame me ebi wa machines no ye 20 cents ebi wa 25 cents don't mean character me so me mpe akwadro 96.3 ina me na so ana asem no so aye se me nka no me ankasa kwa me di creativity aheden ewuram ti producers no mo ba or the script ni ba no asaka che we de Agya wadawro ma boa me ni ne firi hin se wa twa script eti na me mo a me firi hin o pese me di creativity aheden e kan o de obi bi share eti jama me camera ni simi so a me anka kat bi an say tips papa me wi eso kwa another scene so enti so say you could na watch na 2 scenes 25 scenes no e dey bia metimi atwa 10 scenes at least be 3 days dey say me dey enti me wi am te set no so me jidai me bo producer ne ka no aye dey you have to move on that's all go baby for to say jeko wa bobra talent no so yakopon so e de man papa utime sini twani nyina nanka na ni kra ya hwere na so na modo wa madwuma niti okoso aye ekwe ntwa akra